Азаматсыздар, деги жакшы маанайда сонун кылып тоюбузду улантып кете берели каршылаш. Бул бала эмнени өзүнчө эле сайраңдап бул жакта туруп алып өзүнчө эле бирдеке болуп атат дебеңиздер. Сиздер менен бир таанышып өзүмдүн аты жөнүмдү айтып кетейин. Кадимки эле Сибирь качып жөө баскан таш аралап, тоо баскан суу кечирип, суу кечкен токтогулдай жерим бар. Кыргыз деген элим бар. Кыргыз деген элимдин эч улуттан табылбас. Конок бейли сонун пейли бар деп. Кыздар сүйөт шоколад, бал муздак жейт чакалап. Бүгүнкү тойдо Тамада Бактыбеков Бекжан деп аталат. Деп мага бир кол чапып алыңдар. Азаматсыздар. Бар болду. Менин эмнене көйлөк деп калдым. Мен жеңемди чакыргым келип атат. Айжамал жеңемди 1 секундага берсеңиз, сиз алып келгенге чейин жеңемди. Мен жалпы элге бир суроо берип кетким келип атат. Жалпы элге. Аялдарга өлчө болуп кетет окшойт бул суроо. Эмне себептен баягы окумуштуулардын айтуусу боюнча эркек адамдар аялдарга караганда батыраак өлүп калат экенбиз да. Аялдар көбүрөөк жашайт экен эмнеге? Кимде суроо, бул суроого жооп бар. Жооптур табылса, сразу мен доставкасы менен подарканын ордуна жеткирип берем. Барбы суроолор? Эмне себептен аял заты эркектерге караганда көп жашайт деген? Барбы? Келиңиз ама. Келиңиз, сиз айтып көрүңүзчү. Барбы? Эмне себептен эркектер аялдарга караганда көбүрөөк жашайт? Ой, аялдар эркектерге караганда көбүрөөк жашайт. Менимче аялдар көбүрөөк иштейт да эркектерден. Аялдар көбүрөөк иштейт. Туурабы? Барбы? Дагы барбы кимде бар? Призди доставкасы менен ордуна жеткирип берем. Бардыгы туке. Аялдар бүгүн айын арыстелерге багып, ошолор менен көп алектен, ошолор жетимден жыттап, ошолор менен көп алек болуп, ушундай эрги менен ошолордон рахат алып көп жашайт. Бала жыттап көбүрөөк жашайт дейт. Эмне себептен аял заты эркектерге караганда көп жашайт? Мындай билинбеген менен аял киши кухняга алдарды карайм деп нары бери басып жүрүп, бир күндө 10 километр жүрүп өткөн. Бул деген движение да. Кыймыл аракет. Орустар айткандай, движение это жизнь. Анан Кудай буйрса, аялдарыбыз көпкө жашай берсе, аялдарыбыз үчүн, кыздарыбыз үчүн, апалар үчүн жаным курман дегендей эркектер жаныбыз курман, көп жашасын. Барбы дагы тапкандар барбы? Эмне себептен аял заты эркектерге караганда көбүрөөк жашайт? Барбы? Жок окшойт. Призменде калат окшойт. Барбы? Ой, эмне себептен аял заты эркектерге караганда көбүрөөк жашайт? Чисто, сиздин оюңуз эмне дейсиз? Жеңем бар да? Жеңем барбы? Келиңиз. Эмне себептен ушу жеңем мага караганда көбүрөөк жашаш керек дейсиз? Жанакы эже айткандай эле ошо көп кыймылдан бар. Көп кыймыл. Бала багып дегендей. Бизде эле бала баксак болбойбу, көбүрөөк жашаш. Мен оюмча аял кишилер эмоцияларын бак чыгаралат. Эркектерге ишке катпайт деп ойлойм да. Ошол нерседен көп нерсе ишине катпайт. Денсаулыгына зыян келтирбейт деп ойлойм. Көп нерсени ишине катпайт дейт. Эң туура жооп аялда мужской мозг продлевает жизнь. Мужской мозг продлевает жизнь дейт. Биз ошондо жеп атабы биздики, да? Эсен, сеники канча калды айтчы. Эркектер 3-4 аялга үйлөнөт. Аялдар 3-4 күйөөгө тийбейт. Айтсын бар. Аялдар анчалык нерв корот. Биздин нерв азыраак боло баштаптыр, Эң туура жооп себеби аялдары жок. Ошон үчүн көбүрөөк жашайт. Кудайлар кол чабалар болсун. Мынакей, мен жеңемди эмне себептен бияка чакыртырдым, келиңиз. Бияка келсеңиз. Жаркыраган бир көйлөк кийип келиптир жеңемче.
мен bir общийге эме кылайын. Mini konkurs yaptı kılayım. Mini konkurs kılayım. Men öz çöntөгümдөн $100 priz берем. Bak ozuptu, öz çöntөгümдөн $100 priz берем. Kimde-kim жеңемди көйлөгүн өзүн bir сөз менен гана мактаса. Мисалы, красавица деп койсо болот. Мисалы, окшипательная деп койсо болот. Мисалы, например. Келмесе, эптик варианттар барбы? Кимдин варианты күчтүү болсо $100 приз ошого кетет. Неповторимая. Неповторимая дейді. Неповторимая дейді. Дағы бар ма? Дағы. Ну, Дон Пабло. Испанча сөйлеп. Maravillosa, gorgeous. Georgias дейді. Нью-Йорк анда. Арканзас. Бар ма дағы. Жеңемді. Bir söz bilen kim maktı? Gör, kana, beka. Gelin, gününüze. Умная, бабай. Умная. Şunday mı? Умная. Точно. Var mı dağı? Dağı var mı? Bir söz bilen çekimde maktal var. Buna gel. Уникальная дейді. Полчалар бар ма? Қолдың бол көпке чейін сөз қойды. Келіңіздер, елдеке. Тұрыңызшы, ұшыл жерде сіздің аяғыңызда көптеген комментариялар келді. Ұшын арасынан қайсы комментарий көріп жақты сізге? Көп, ең. Супер, ұшу. Менің аяғымда екен, точно. Ұшуға деген кім берді ойыз? Gorgeous деген. Gorgeous деген берді. Точно. Ал Джорджия дейді ғой. Нұрау? Бар ма же? Мен кетті. Нұрдин братқа қол чауылар. Келдің, Нұрдин брат, келіңіз. $100 приз Нұрдин братқа. Қана месе, Нұрдин брат. Жөн ғана штатқа айтып тұр өлім, толды $100. Нұрау? Джорджия деп қойды болды. Bunu bilgende canıyla South Carolina'da. Nurden geliniz. Nurden брат $100 oldu kullandı. Yok. Oyun adamlar kullandı. Niye $100 verişin gerek demişsin? Kömüne göre men ayılmakta oldu, değil mi? Salçın. Men ayılmakta da mesela $1000 vermek mi? Salçın $1000 ne? Tamam? Men ayılmaktan çok birinçide. Daha kaçız basın? $100 priz bunlar, eldeki. Sizin ayağınız makta değil mi? Sizin ayağınız. Veriniz mi $100 priz. Eldeki onun ardından gitti Nurden Brat'ta Don Pablo. $100 priz. Gelin zor isterler. Geliniz. Oturunuz, biraz ayak yemediğin söz var aklınızda. Çiğit aytan bir sözünden kayıp deyip, bravo. Onday, $100 bir söz çökümünden benim degim, sözüme turam, benim. Hazır bardığınızda telefon var, bravo. Bardığınızda smartphone, iPhone götürüyoruz, bardığınız telefonları götürüyoruz, kolda alıyoruz. Telefonları da kolda alıyoruz, $100 benim degim öz çökümünden. Erkek aytat sözüne turadi, beraman. Telefonda alsаңа мен bir номер айтам, ал менің номерім кимде-ким birinchi чала турган болсо, ошол кишиге автоматически $100 беребиz. Подарка. Телефондорду колго алдыкпы, бардыбыз. Таанышсар чалмай жок айтып коюңдар. Незнакомый номер болуш керек, окей? Незнакомый номерлер болуш керек. Кимде-ким birinchi чала турган болсо, чалып бериши мен телефонду. Ошол гудок боюнча келип, мынакей мен чалып атам деп туруп келсе, таанышдар чыгып баштады, өчүп коебуз. Номерди айтам, бардыгыбыз угабыз. 412 965
Tanış номерлер çıksa öçürüp koyalım. Tanınan номерлер geliş gerek. Eli otur. 965 46 60 4 давай gitti. Chicago, Illinois'dan звонок geldi. Chicago, Illinois. Chicago, Illinois 773 817 0912 деген abonent. Geliniz. Geliniz. Ana görsötünüz. Ana. Özellikle kim kol kettim söz, ha? Yok. 0912. Geliniz. Ayga mutlu. Adınız kim? Kim? Cumabay Vayke. Omoyla getirdi. $100 oldular. Durağı ya. Kanday oldu ya tuğanları. Omoyla. Cumabay Vayke. $100 priz sizge. Don Pablo'nun adına. Don Pablo. Don Pablo, canlarım veriniz geliyordu ne? Davay veriniz. Canlarım скромный olmadınız bilimi. $100 priz Don Pablo'nun adına. Kolçalar, kolçalar olsun. Kolçalar. Sögünmeye geldiniz mi? Öyle yaşta karaktersiz isminiz kattı. Öyle. Söyleşmeyesin. Adınız kimleriniz ya? Cumavay. Kimden geldiniz? Cuvay'ın benim anlaşıldı. Cuvay'ın adı mı? Ayberi. Öz ne diyorsun işte? Yüde bala bakan. Akça koyuyor gerek istiyor. Şükür yetiştim. Cumavay Vayke. Mındaydı. Geçiyorum jat düşkü. Düşümde sol. Aybay son bulup da usul toy bolup da bugün de toysun. Böyle sonun ellerim şangıl manayda sol olgan ekan. Usul toyda siz Cumavay Vayke 100 сом utup alıptırсыз сол түсүнөсүңөр олчаларды коштосунда кана эле. Элдердин олчабызы коштосунда сиз 100 сом utup алып, негедир өзүңүзчө толкундап кеттиңизби, сүйүнүп кеттиңизби, же бир сен тамада алда сен аябай жакшы алып баратасың койду. Деп өзүңүзчө сүйүнүп кетип эле баягы $100 мен чөнтөгүмө салып коюп турса акырынчы. Моң жак чөнтөгүмөчү. Анан кейін салып қойып тұр, анан кейін Cumavay Vayke'm өзім сөйлеп бір бәле деп барып тұр, отырып алып тұр. Мест азына. Ал Cumavay Vayke'm өзінше қалуға қарауыл нерв. Ошоға да сенде шашпа, ешке шықсан сенің өкпіңді жөн. Дейіп атшы. Бірақ мен ошоға жейін жеткірбей, мен Cumavay Vayke менен, Don Pablo Vayke'ге мен доставкасы менен президент алып барып берейін елдердің ол чауызын қоштосында. Cumavay Vayke бұл сізге. Армай жоқ Vayke. Don Pablo. Бұл сізге. Қолчалар болсын достар. Қолчалар болсын. Жақшы маңайда, ұшы маңайды қармайсың. Сонын. Мен айтқам. Мен мұны айтқам бұл $100 берем депші. Мен ешерзеге бұны бетпегенде өзім албайым. Мен мұны қайырымдылыққа жұмсайым. Ол бетте Питтсбургта Village 27-18'de bir gelin жашайт. Күйөзү трак істейби, анча-мынча майда-шүйдө тамада дейби айтып түшүнбөйсүң. Ошол келин кыйналып отур, ошо алып барып берем. 1 сомдон алат деп ойлобоңуздар. Албетте бул тамаша, мен бул $100 өз чөнтөгүмдөн берем деп айткан болсом, мынакей өзүмдүн сөзүмө турам, өз чөнтөгүмдөн 100 сом чыкты. Көрдүңөр туурабы? Бул $100 келиңиз эдеке. Бул $100 мен сизге берейин. Бул $100 коротпойсуз. Үйгө алып барып сом кылып бекитип коесуз. Жыл айланбай
bir жылдан кейін дагы бир сизге бир сүйүнчү келсин. Дагы бир уулду болдум деген, Ошол кимде ким биринчи чыгып сүйүнчү элдеке. Уулду болдум дегенге сат эле ушул жүзөлөрдү чыгарып туруп, мына ушул жүзөлөрдү Бекжан инимдин атынан эле берип коебуз. Жарайбы?